Salvation Army Medical Fellowship member ten chi bai kan buk ve ka cheu kumsang ni som ni panga Salvation Army Medical Fellowship Sunday den chenin ni danga kan lati ngai lo segnet production kal tlangin rongbol na kanon nei dona amamo to piang ten tangkai taka kan lo man theina turin kan physiotherapist mi pali te Inkawmhona anon nei dona ngun taka lo ngai tha a kan thilti angte min lo hlut sak turin kan han in som du ani voinia ron Inkawmho tur kan physiotherapist-te chu Dr. Lalrinzuali Home Secretary Ebenezer Korani a ani hi physiotherapist technologies Aizawl Civil Hospital a thoklai ani Dr. Lal Thasiami ani hi Aizawl Temple Koraloi ani a Mizoram State Sport Council a thok mek ani Dr. Lalrinzuali ani hi clinic ni.City Physiotherapy Clinic ani a Thuampui a he a clinic hi aneya ani hi Aizawl Bazar Koraloi mek ani Dr. Vanlalnuntluangi ani hi college veng Koraloi ani a tuna hian clinic neiturin mala mek bok ani voinia kan Inkawmhona te ngun taka min lo thlir saka min lo ngai hlut sak turin kan in som non le a heng kan Inkawmhona kal tlang hianin malsom tam tak kan chhar chhuah nge kan beisei tlat ani physiotherapy hi tunlai a chan mizo ten atang lonin kan sheta vek maya kan jong ang mai kan shia da lo ni ta a amero chu mizo te hi minglam bum te kan pe lo ang ren khop maya therapy kan han ti de umata therapy chi sak sang a oma ni bi ki chu physiotherapy chu physio chu physical te na lo ni ta a on na man changa taksan na chi sang enkol dan ani berang chu tiang te chu kan ha tho hlawkpui alo ni ta a physiotherapy hian atung sang aneya chunga chuanin na tak te nan lo kala chi sang na chi sang te kha an ngong na an ban na lutuk te po ni ang chu kong chi sang awang na te kha an na lo ti dam hi kan tum sak ber chu ani a tin chu mi dot le a chuanin chan sang awanga che tha thei lo te ni tina kan thilti kan mamo activities of daily living an ti maya kan chu ate kan in bualte ani ang chu samphui engkem ke ma ni kan in thuam theina zong te khatiang ang ti tha thei lo zong te po kha thei ang to ka lo tan puya lo zer tira an mani in todel thei tura siam te ni a tin hei stroke te alar ta maya chung stroke awanga zeng thei tam mai din huna ding te tin enkol nan don lo awanga lo zeng hial te po an lo oma chung te chu zeng lo tura thei pa to pa lo ven lok te le lo tan pui te khatiang te kha kan tum tlang pui te ni a chungam kan enkol na ko nga chuanin hei abik taka hei entina mizo te chon exercise po kan ti thapei lawa exer te kan han tia exer va ti ro ti amani du ang khani lova an nat na zone bi katana an mani dam theina turatana exercise bi exercise therapy kan ti kha a oma chungte tin ke mani na kan vati sak manual therapy kan ti te om boka tin electronics equipments chi sang mga an ma dam na ti mayang an na chok na turatan te tin hei kan physical kan blood circulation te po ni anga chunga lo that theina jok turatan te hei ka sir ve a hianin mithiam tak kan oman la ron soi zau zelanga chung ang chi sang mang te chuan enkol na kan pe thina tin min lo shat sak tura kan du chu min met ro mo min massage ro min malis ro te an ti tang pui thin ni chu civil hospital a ke hi ka thoka dam lo chi sang te kan mu thin awangin chu jam tong kam chu kan dong fo ta ni chuwang chon min shat sak tura kan du chu massage tu kan ni lova malis tu kan ni lova om zenei taka therapeutic exercise an ti chu tiang anga enkol na petu kan ni te kha min lo shat sak turin kan du chewa tin tu na phei chuanin hei rampum hwa pa hianin National Commission for Allied Health Professions theih a oma sang de somni pakhata khan he commission hi din ani a vanai thak takin tuna hianin Mizoram State representing India rampuma hianin kan chairperson le kan secretary an oma chumi ba ka chuanin part time member an ti India rampuma som pani kan oma chumi zinga chuanin ahma saber le avoi khatna atan ni somni March sang de somni panga a khan New Delhi meeting an kova ke po part time member zinga kan telve hova notice atang hian Arunachal Pradesh atangin mi pakhata omboka chu zong chu notice atang tun huna ta da part time member om te kan ni a Mizoram le Arunachal Pradesh atangin kan oma chu ta chuanin
thurel poimo tak tak te oma chung te chumin lo pom sak to a chung te chu hei India rampu ma hianin zirna big so man thlang chuaka chunga chon physiotherapy po atel ve a India rampu pu ya hian session thar na kuma tang chuanin common curriculum an ti maya syllabus in ang fek zir to turani a tin azir chun chung po kumnga ani to turani a tin need through ngai angai to don boka chutiang tak chuanin ngai poimo le ngai event physiotherapy po hian alo lo ta a tin chu ta hei ke ni hopon kan han lawm na le thil thar dom tak mai chu chubi commission ra chwa chuanin physiotherapy te hi mingbula Dr. DR da kan ming kan zia zo a to pa khan PT physiotherapist-te kha zia phalsak kan lo ni ta boka chung te chu thil achievement ro pui tak ni in kan ngai ve a kan zabaya sia ta tan bo India hian kan tar lang ve du simani e ei ka vele ma hian Dr. LG thua ani hi thiam na sang tak nei ani a adu ang zawng le a specialize na lamte sai turin kan so mange hi Dr. Lash exam kanya chuanin diploma in sports injury prevention and rehabilitation kanya certification hi chu amma sabira chuanin diploma in sports injury prevention and rehabilitation chuan enge a huam chin khakaron soi ma sanu ni chu ton lai han sports injury then da hei TVI EPL and da NBA and da Thlirtu chanan dia kan onna hun thewa hanin ke mani na kan phak to chin hi exercise hi kan lo ti ve the ni ti hi shat apoi mo ema chuan nakina claim ekron show anga chu ta chuanin injury prevention kan tia chuanin na theina tura hi inte kan in ve lang ti kha in ven da chi shang kha theya ama ero chu tuna chan abu thut tak me kha koran soi do na tuna koran me soi to tak ang khanin he thil changkang deu exercise ming nei kan han tiang chi hi tun lai chan al luar te mem ta ni chu mi chuanin Lionel Messi chan chu exercise su atia chani McGregor chan in chu bi cardio tan cha dia te cardio te po chu kan se ni kan lu exercise ani ta chu kha ashang kha anon soi ta nin ama ero chu anni ang khan he ta thil sak tak te thil man to tak te le trainer tha tak te khani kher lo ma ila he mani phak to le kan hun thu a han kan tak samamo a hi chu kan ti ve te kan ni ti cha ta poi mo ma saber em ta chuanin injury le natna kan han ti ang shim in hiam na hi kan nei yanin rehabilitation kan han ti injury prevention and rehabilitation lai ta ka jan rehabilitation so any ani na mo habilitation ti hi mission nun phung pa ngaya kan than chho zela hil pa ngai kan in jer chho na hi ni ta ni chu ta tanga pe nga lo om tak natna emo injury chu in hiam alo om tak ka chuanin ngai ole tura kan in enkol na kha rehabilitation chu ni ta ni chu ta chuan entunan kan soi photanga player pakhatin basketball player ni ta abikin basketball chu anzuanga anlanda heta anzuang tlata popta tu ma in basketball an khelai hitian basketball an denin anzuala tu khan su em thela chu wang chuan en mi alawa azwan na kha ama me mo mam lo mo a zu in ha don a taksari la zong zong ne na angal rek manga zu in ha don khan balance a chha em ti khama sabera sana poi mo ta chu ka an local ta miss ka ke ka bila ma se room met thiam ka me tira atama ma se anale zel anon kita ni chu china kan soyang khan habilitation oma rehabilitation om ta chu liam om to chan heta angil pa ngaya kan taksa kal chhode bek beka kha heta asira lo pen to si awang khan heta angai ole dura khan exercise om je nei takin heta pimanu ni khan lo soi to ang khan om je nei takai en kol na kha angai nge ni ruhi alo do ka mo eni mo pal liam lo om ni po in rice te kan ti in enkol na sports person big chuan kan sha thu karinga hei rice ice te kan ti to san peace and love te kan ti leta cha ama san price te ti han ti shang research shang te po he thil ru ta han injury le na in hiam kan ne tanga darker somsari pa ni sunga kan enkol da ni ti shang research a char se le om tan ni chu ama ero chu poimo per le kan hu tam per kum som chuang ka office kan lo practice ve to a chuan
rise hila poimo ber zela chu rest ice compression le elevation chu mi pali te chu ni ta ha chol tir tur vurin de tur chuan tuam tur chuan da kan tur chu poimo ber sport cha injury le inham kan ni nei reni chuan hemi zo hand clip claim te karon tilanga nga chu ta chuanin poimo le em chu mi injury le injury amo inham kan ni atanga darkar som sari pati kanin ankle na ba ka chuan chu inham hnu ni ta se inham ma ve thung ero kha chuan warming up le cooling down hi mizo te hi atti tai malau ber te zinga mi kan nia warming up le cooling down hi chu ta jang kan soi du chu kan ti le kan taksa ren hi clip ka ron soi tur ang chuan elastic ani na ang khan po fan thata angai ole tura cooling down kan pi chat kha ngai ta chu tlem te in a clip kan ron tilang dona lo enanga in lo shikam tura ka beisei veina hianin sports physiotherapy bi ka hian I apoimo tuna kan han mu tlang lon china chuanin kan har sat na mu tam bera chuan atlang lon bera chuanin warming up kan han ti le sports bi ka chuan cooling down kan han ti hi kan ngai poimo lo em kan chalai te hian chu wang chuan heta no panglama tanga injir tir na sathian kan rirua in tua chu tangkai lu tukta ni chu chuanin har satna nakina injury kan han ti har satna shang thlen the tu kha chumi chu minveng theita a chu veina han karon soidona warming up kan han ti hianin kan taksa hi engting ka soyang he tishol te hi elastic ang hinita a rubber band hinita a ang hinita a lo te khinta ila rubber band hi avo chuan voile khata kan pop hian a chat du lu tukta ni chu wang chuanin khami pot pop lo khanin muang changin kan pot fan chinta a chu chuanin lot sang jok te le kan han man rim don khan chu chuanin lot kha adol chinta ni chumi tur chuanin stretching kha kan ngai poimo ta em tam ma sabera chuan chumi data chuanin stretching a po khanin exercise kan chan ma le exercise kan ti zo a kan stretching te kha in ang lo le ta zel ta ni chu wang chuanin tuna hianin kan model hi ake hi kan khai kang don ta ni chu ti han kalo ti ta stretching hi ake ahnung lampang zung hi ka stretch don ti na ni chu chuan ti han kalo pot mar ta han po mar stretching kan han ti om zia chu amar to pa khan chau khana na thin ta a chumi anat ma chuan anat to kha chuan injury a om to ti na ni ta a chumi ma amar top chu kan stretch tok tur chu ni ta a chu ta jan amar ti ha kan feel ta ti han amarem amara titani chuta chuanin kan in warm up na chuan exercise kan tran ma kan tlan tak ma khan tina ni chu or engpo kan ti ma khan tihan kan ti wanganga hemi position a hian anna si lo mar si a hian 10 seconds kan hold ang 10 seconds kan ti wangwang chu warming up ati tur chu static stretching kan ti ni chu chuan chu kan ngai poimo le tur chu static stretching warming up kan han ti hian ti suk zuk lo tur chet khala tel lo warming up a chuan chuan kan exercise ta ti khan kan ti shol chu rubber ang khan kan te khin kan ti kha chu an kan han cheta bopa amai ro chu kan exercise te kan han zo han chol thut kha athale talo ta ni chu kan chol thut chuan kan ti shol ka ra khan acid deposition kan han ti chinta a kan tishol kan han man khanin chi shangin kan taksa khanin engen yang aron chang let ve thin ta ni chu aron chan let khanin chu kan taksa tang khan thil tui hnang te le thil chi shang aron chhuwa khan chu omzeneya kan semdar le lo chuan vung te rol te asiam thin ta chumi thunga ero chuan cooling down kan han ti chuanin nichina kan pomar ang chahan kan bodmar le ang mo ma se tuna ve thung chuan a cheto ang hi chedet detin hetia ti vuk tur ni chuang lawa chedet detin ti khan chu dynamic stretching kan han ti le chu ni ta chumi pani chu poimo em warming up le cooling down hanin kan lungphu hi ti shol kan lungpo ti shol ve thawani a khatyang che khanin kanin warm up na te maximum capacity kan han ti kan lungina a phudrang the ang to ka mang tur po khanin kan ti shola kha kan train masak thau angai ni chu achan chu warming up kan han ti he chana tlang puin kan tho hi heart rate
maximum pulse rate te kan han tia heart rate te kan han tia khatyang kha lekha bu sang sang achang kan hu anga google ate po thil sang sang atam lu tuk ta ni amai ro chu practical dewa kan in measure the da na chu ama sabera chuan a first stage a chuan kan tho hi ti vela ni chinta a chu stage 3 oma second stage a chuan chu ai rang deu ti vel chu stage 2 anita a chuan a maximum stage a chuan kan ti kan thei to kan ha na khan ta chumi pathuma in prepare to chuan voile khata 1 to 3 10 mo 0 to 3 kha jump pop kha zon pop kha athad lo wangin chumi pa kan thok dan chi sang sang khopa englo kan taksa kha kan ti chadon ani chuan khami tuna kan taksa che the tur khanin kan taksa bung sang sang kha ake chau ni lo po aban te angong te le ataksa zong a kha chu di chuan soi zoi masak angai chin Kami biga sports physiotherapy introduction game te amanita amai roju kan mi pui lo chu te en mamo adana serzia khan nakina program dang te to kan ni le the tura beisei la mi lo lut sak sham don ya kan program hi so ani tuna chuan Lalrinzuali hi ani hi Physiotherapy Clinic sutilai dorpui aswan aizo venglai li taka neiania ani hi anin ton shat te le adam lo en coaching te han share mi han share ya in le aton shat te min han thawhtu se kan lawm na kalome nia clinic kan hanin ron pan tu hi age group shang hi an oma amar chu kan omna so step te oma wang hian kum upalu tuk ta chain kan hi a har de uchina maro chu tun naya ga chuani hlawkpuia physiotherapy clinic a case kan mu hi chu engeni general tak hi chuan hongna kan ti te darna hetlai kiuna kan ti te kutna mo dungzangna chuan kongna khupna khelna ti te chuanin naw nei zo heti angna kan ti ante ania kebil te ponianga kha ti sang kha kan enkol china ortho te neuro te ti sang ti khai cardio te po kan enkol ani chuan chu tianga chuan kan enkol tamber hi chu hongna le kongna hi anin ka sha chuan kha soi zaw lutuk na hun kha omlawa amai ro chu exercise ti dan te kha a video ang khan kan ron siama kha ang kan ti da ang kha tlang puya engeni hnolpui na kan ti le thei thil har san ni alo mani om hun po kan lo ti thei clinic vapan kher kan man lawa tin thing tlang khoilai amote kan oma kha anga po kan lo ti ve thei ang ho kha kan ron soifia video a khan en tura om dona abikin hongna kan ti le dar na ho tan te tin hetlai ban che tha thei lo frozen shoulder kan ti ang chi tunlaya adhesive capsulitis kan ti ang ho te le tin kong na kan ti ang ho ina exercise an ti tur ang ho kha kan ron en ti ra kha ang kha uluk taki milo en sak ula kha ang kha di tina uluk dewa taima dewa kan ti chuanin exercise si kan ti shol ta hianin so ania chuban chuanin uluk taka kan ti chuanin kan na tam tak hi min chok the ni ti kha shaila tin tunlai hianin school no pang ron kal hi an omle nok china tin ron kal kher lo po he anu le pa tin ron phone hi an tam chin lu tuka chunga chuanin tunlai a chuan phone te kan lo khoina sa to a phone kan khoi to chuan screen kan khoi to chuanin kan dar lo na ni pon na chung khan jan rei deuh hi puitlin nge po han kan lo khoi china khanga khan no pang phe hi chu an lo in control thei lo le zwal bik ta khanga khan in hetlai ti shol vel hi an atwar em em kan kong te kan dar te tin kan hnungzang thengin chu ang chuanin zawng kul te hi a then na sale zwala tun haya hian tin kha ang posture kan made again ni kan nei that lo chuanin na tam tak hi akeng chhuak bok ani ti hi sha ila acha ka ti a tin puitlinga po no panga po om ngai renga om ang hi ti lo sham ang upathiain kan taksa hi chetura asiamani avangin ngai renga om hi a thalawa thuchungan na thok kan ni pon alo bera mini somthum dana kalila wa kwalila chezokila kan chule ang tin thuchunga dingchungan na thok kan ni pon khatiang khan kan thil ti zirzel khan chet tam kha apoi mo ema thil kanin again ni kanin concentrate tu ka wanga thil rei tak da ka ni da ka thum te om ngai ra kan om hian kan taksa na satakin honga neya kan posture ba ka kan ti shol le kan ru ba ka kan ko chung lam zong theng hianin thil chalo ang hong china chu kan mani kan chut dan kan din dan chet tam exercise lak chat khati ang ho kha kan ngai poimo ve hi a poimo tak zet ani ti ha kan soi ve du bokani chu talobe
tuna kan ron enter tur hi ngong na hawina exercise all samte lo ti thei dan kha dia kut kha he hi mani pona ti theya puitu ampoi na ti theya ngong kha ku na nga akut kha na lo dal ve thung don ani second som ve la wan wang wangang ti khan kun zong ania adak zong in ve thung ana chuan asir hoi ton ding le ve kun le nga voina hian peripheral neuropathy chungchang kan ron soidona peripheral neuropathy kan ti chuanin nge kan ban te kan kut te kan mal kan chon le kan ke a peripheral nerve khami hriat na thazam khami kha achiat wang khanin na te om theita a chuanin amu chua boka chena chuanin kang ang meiten an fila
chen khat chuanin shia vemo pinamonia chun sep angte hianin khatiang te khan thina ni chu chuanin chen khata I kan balance te ti chia a kan kut kan ke kan manna konga te po ati khor ve thina ni henga tan hianin exercise lema zawng kan ron tar lang dona avai chuan kan ron tar lang thei don lowa chan chu mihring kan nat dan chin te a in an lo awangin minol puina mani ina kan ti thei mei turangte kan ron tar lang don ani ole tuna chuanin peripheral neuropathy kan soi mek kha I ke lampang hi a effect nem ber ani ta ban le kut lampang po effect tho rualin tuna hianin a effect tamber ke lampang exercise lem karon tilang don ani ama saberin ankle pump kan tia chu angal rekhi ti hian ati chawanga ada thaleang hei hi voice som vel repeat turani tikhan hei hi a exercise ma saber chu lo nyanga chuanin a sekhena chuan pahnina chuan ti hian a rotate ang dule rwal ponati theya arwal ti alo har sat chuanin pakhat ponati zel theini kha ti hian clockwise sin atianga anti clockwise sin atilenga alet zawngin hei hi voice som cheu repeat turani chuanin pakhat le chu lo thula calf stretching kan ti dona puan emo engemaw strap in nei chuanin a man thei veka chuanin helaya hianin ke pha chung deuh hleka han ti hian a danga chuanin ti hian in lo pot mayang khaten po chia khanin helaya chona te keiza te khata khanin alowin stretchanga chuan stretching hi hlawkpuin second som ni changa second som thum kan hold tanga chuanin kan relax le anga hei hi voi thum vel tal repeat turani chuanin pakhat le chu hei hi ti hianin ading lampang ding lampang hi tang kan thlepanga ave lampang hi tang kan da ngi langa chuanin khup hi heten in englo lo turania the lo turania ti hian ngil at turani chuanin patient in a ke hi tle min ti hian da chho dewanga ti hian lo khai ka ngang khai kan san lu tu ka ngai chuang lova kele lampang level vel hian ti hian a khai ka nga second nga vel kan chiaranga 1 2 3 4 5 kan tianga kan da thlale ang ti khan tinon le se chuan hetia ang chia hianin le lampang po hi kan ti le ang hi hitle min da chho deuh se ta khanin khup ronin thlep tur kha aveng ve ta ati charngil ve atta ti hian khai kan tur ani a nei hi voice som vel repeat turani khang zong kha ke lampang exercise te chuni tuna chuan peripheral neuropathy kutlama har satna nei tan heng exercise ho hi ti turani ama sabera chuan kan kut tang hi ti chep theu turania hemi joint te ho hi kan ti che anga ma sabera chuan he te ti che tur hi ni a ti hian muang chang in man mo lovin hei hi voice som vel ti non turani chuan hetia ti le ngal tur hei po hi voice som ti non turani tuna chuan ban re kan lo exer le ang ban re kan exer don chuan ti hian hetia handa waka ngai lawa ti han relax dewin kan da anga chuan kan ban re khi ti hiang kan ti chemeyang voice som vel ti non turani man mo mi alovin chuan tuna stretching kan lo ti anga stretching hi mun nia kan ti dona helampang le helampang hi kan stretch don ani tuna helampang tha kan stretch don chuanin kan kut thi ti hiang kan da anga kan ban le lamin ti hian alo nemang ti hian kan nemanga alowin pot marang hei hi
second som ni atanga second som thum ti hian kan potanga chuan kan relax le ang kha voi thum kan tinon tur ani chuan helampang kan stretch don chuan ti hian kan da ve thunganga kan kut le lamin ti hian kan nem ve le ang hei po second som ni atanga second som thum ti khang kan relax le anga voi thum kan tinon don ya tuna chuanin balance exercise te kan lo demonstrate anga balance hi nge nerve that lo na sang nat na khatyang anga te stroke kan ti ang chi te Parkinson ti te po kan she chiang anga khatyang hawa te le kum upalama te hianin balance hi alo thato lo thina henga tan hianin exercise ho hi kan ron tilanga nga exercise mang hianin nasatakin apui ve theya kema experience nge chang po hianin ka she chianga Parkinson nge ya po hianin balance te achalo ema ma amai ro chu exercise hetia kan han hlawkpuia balance training te kan han nei nu chuanin an ma ni ya po nasatakin man so na ni ti kha karon soitel du'a tuna balance exercise ho chu kan ron demonstrate ang tuna exercise kan ron demonstrate tur hi tandem walking ani a hetia nga ti tur hi ni chhuat en mi alo tur ani a ban hi ti hian a sira kan ngat topang kan da thla topang exercise kha all kan la ti deuh chuanin hetia ti le tur hi ni dinglam le veilam kan kalpa in te han kan hoi chhokang ama exercise kan lo ti lan to te kha kan ta na lo ol sam viau to a ma son zel kan du don chuan a aya har deuh hlekin ti hian kan ti don ani adota chuan hemi hi ti le tur ani tuna exercise kan lo ti lai mek hi ina ol sam takina ti theya thuthleng emo do kan te po kan dom theya dom kher lo pon alak theini ole tuna khan Inkawmhona ngai nom tak mai kan lo ngai thla a exercise lak dan video clip te po kan lo clear ho zo ta a kan hlawkpui nge in ka beisei tlat ani ti khan physiotherapy poimo zia kan lo hre chiang le ta a khang kan Inkawmhona te kan video tang te khanin ria du bel tam tak kan nei mai theya chu wangin zo na zo du emo shiat bel du kan nei chuan comment section a te ron zo thin turin kan in nge na chumi a zir chuan in video dang te po ron buat seile thei tura kan in ngai ani chu wangin in reaction kha poimo em maya Thlirtu zawng te shiat bel du te zo du te kan nei chuan ron zo zel turin kan in beisei a chu tiang tura tan chuan kan in ngen bok ani in zawa in hlawkpui kan beisei a mal som na tam tak chhar chhuana man ro lo mang ula lo dam pui ve kang cheu